Жаштар Сити жаңылыктар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessings be upon you. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbul Alamin, wa salatu wa salamu Allah, ashrafil umbaya wal muslim. Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahabahi ajma'in. Wa ma alayna illa balagul mubin. Greetings to everyone here to support this event, and particularly greetings. Достор, каналга катталып, лайк басыңыздар.